poštovani gledatelji Arnes Gaminga, dobrodošli. I evo sad ćemo predstaviti moga ujka, trenera Herte iz Berlina, Arnesa Zenića. Krećemo. Prvo ime. Arnes Zenić. Dobro. Holand, normalno. Bosna i Hercegovina. Evo ga, Gesicht. Da vidimo, moralo se to. Da vidimo, samo malo. To je slabašno. Ma gdje je moja slika? Da vidim ovu. Evo ga, perfekt, samo malo. Samo malo. Da mu centriram tačno. Naze. Ajde, ne veze, hajde. Ne veze, ovako ćemo nekako. Čekaj, frizura. More? Čekaj, Gesicht nećemo. More. Trener Herte. Evo ga, Hertha Berlin. I to je bio moj lik i vidimo se da na utakmicu.